Yo 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 yo, kita masuk ke stage 4. Kalau tadi ke kiri bisa jalan, kalau ini kayaknya nggak bisa bro. Kita coba ke kanan. Nempel. Satu. Wait, wait. Wow, itu apaan anjing? Wow, ini apaan anjing? Oh, tikus. Eh, tikus guling-guling anjing, nggak ada kerjaan bangsat. Woi, halo bro. Bro, anjing, tikus guling-guling baru lihat gua anjing. Ini tikus nggak ada kerjaan anjing. Tikus guling-guling bangsat. Halo bro. Halo bro. Nyentot. Turun. Wow. Kalau gue turun mati kayaknya. Kita coba ke kiri dulu. Oh, bawa. Pakai ginian kan bisa. Oh, ini buat gerakin buat kita naik nanti nih. Tadi kan nggak gerak tuh pas kita turun. Sekarang udah gerak. Wait. Hello, brother. Lu ngapain di dalam lemari anjing? Terbalik. Lu ngapain bangsat? Hei. Gue tinggal nih. Ikut gak? Gue kentut ini. Gue kentut ini. Mampus. Bye bro. Anjing dia terbalik begitu anjing. Woi, lama lo anjing. Enggak Oh, batu yang tadi. Oh. Batu yang ini. IQ gua tinggi, bro. 25. Oh. Kalau di game IQ gua tinggi anjing. Tapi kalau udah di tes pelajaran, jangan harap anjing. Tikus guling-guling anjing, gak ada kerjaan lu bangsat, gue tendang lu sini anjing. Ayolah. Turun nih. Bodoh amat. Terus gua belum dapat buku sama ini film satu lagi. Bisa ke kiri berarti ya? Oh. Jatuh anjing.
Mampus. Ngapain guling-guling lagian, gak ada kerjaan bangsat. Jatuh nih. Jatuh. Mampus. Jangan banyak anjing. Maibu. Ya. Oh, seperti tadi buat naik. Oke. Anjing, jauh-jauh cuman buat dapet gituan atuh anjing. Aneh tikus. Wait. Ah, ngentut. Itu datang dari mana bangsat? Oh, ini kayaknya kandang ini. Woi. Ngentut tuh tikus. Yeay. Tek 4 komplit. Yeay. Welcome stake 5. Ignatius. Kita ke kanan dulu nih. Biasa ke kiri bisa tadi. Oh. Kanan dulu lah. Kita ambil yang baik dulu. Kanan. Oke. Angin. Gua dikerjain anjing, jalannya cepet di sini bangsat. Duh. Ngentot. Cimol lagi anjing. Kerja sama lu ya, sama Cimol lu ya. Wait. Kerja sama lu ya. Wait. Ngentot. Sekarat lagi dah lu gue. Anjing. Diturun dari atas anjing, dari langit bangsat. Turun dari langit tuh Cimol anjing. Ulang lagi. Gua lupa anjing. Oke, Cimol. Loncat terus, gua goreng lu anjing. Kunci lagi anjing.
1, 2, 4. 1, 2, 4. Oke. 4. Very simple, bro. Very simple. Ya. Gua kelarin level 4 mah. Ginian doang anjing. Bye. Gua mau naik dulu. Bye. Tadi nggak ada cimol anjing. Ngentot cimol. Ah. Yoi. Kita menuju gagak nih. Ngentot kan bener. Kabur. Cuma ngambil ginian doang anjing. Ah, itu. Halo. Ha. Level 4 finish. Level 4 finish. Yo 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 yo, Ignatius, Ignatius. Sampai sini dulu kita akhirin. Gua baru sampai stack 4. Ya, keburu kesel gara-gara si cimol yang loncat-loncat nggak ada kerjaan, sama tikus yang guling-guling anjing. Ya, kita akhirin dulu. Ntar stack 5 gua bakal bikin videonya next time. Ya, tetap di channel gua, pantengin gua terus with Ulay Variety yang selalu di hati. Si gamers manis yang pengen eksis. Ya. Yuk, gua akhirin lu. Salam gamers. Bye. And I'd be goddamn if I didn't put the city on, let's get it.